Kardom Don Marley Nili non Ajopor Life Kivang Athekel Hello Iditum Carbiang Autonomous Council ACM Kehai Tuliram Ronghang Just met PGR VGR eviction of foot hack Alang Lipan Perangke tum Karjo Hood Alang Li Lam Chobai Getan Radapan Kapachobai Halabang so foot hack Nili Ning du Kachepak Lang Pan an parta me alang li lam kapacho bai ke thana pot li kapin rem ji made ka khinde ji ke hijim ji phamsi ne le rara chatai long wang lo la pen rat det si tamela bang so lam bang kachini klar dak nang ji kachini klar dak de pulo tang te ke kroi nei ma ka khinde nei ma po bang phar tek the det na po phamsi ne live wang lo la pen che than plir na Kupia posin li cobai puki pudama pen konat kupi sih cobai malah solam thele tum klardak pen litum kacini poni pan bori pona lasi nini baga prang lo tuliram rong hang ke hai kaning je pon alam thekela purelo ho PGR VGR along le along pen kona mana ke cheke be tum phan katharli le rek mate katharli no daka the bangke PGR VGR Afuthak case the bomlang Guwahati High Court along Amatsi Karbiang Long Autonomous Council penabangke thari no daklo English alam the pen ki pudam ke subjudice pulo tangte a case ke chingsai bomlang mate alam ki ke court along chingsai bomlang Amatsi lamrai ke pipelang Puapansi subjudice pulo. Setame labang so alam the si amake hai tulira monghanga ningje kala ke chobai alam pinaglo. Chobai buki puat he bangal hello Guwahati High Court pen bangke inside lo. Na pen alam right a pier lo. Te alam right pier a fit ko son si amake hai bang la ke chingsai bom lang la so case ke juje lang pu ko puson si la so lam bang rat pan ka pacho bai hai lo nang li phan rat nang kang vai hala bang so ang hoi long nang apang ni ke long ri aphan pavir non po phan sinang li phan kang vai lo ma tang te long ri aphan nang rai kompi nang ji reng dok reng ni dolong nang ji po phan sinang kang vai la so bang nang li che te ni buk hang yang no bon si yam ke hai tulira mong hang ba lasi Guwahati High Court pen kang sai labang so alu lake rat arideng sedolo mate rara chatai long sedolo Guwahati High Court a website long damik non Guwahati High Court a website long dam no pulo tangte hala dakamasi order bangke Teglong lokpo. Ngasi nili a case number da dak thandet po athe hadak download damji protang te a case number bang tok nang kogi pot. Laki read petition a number bangke 5117/2024. La jongsi nang tum nang ke tok dun de pineke sungdo protang te nili mo Facebook a timeline long tok to that po. Nga so ting pen ma tang te komane bang a PDF naing pulo tang te nili nang tum a WhatsApp number nili phana chelu den no nili WhatsApp long a PDF nang log det po taklar dak lo nili order ke ding hoi nili ha ki jure lom se than po Guwahati High Court long read petition ki pidam mate case ki pidam atum ke lahelo ho Sanjoy Chauhan and 242 others po Sanjoy Chauhan and 242 others po lake asor bangela ke Bagisa Dubi number 2 pusi puyo Bagisa Dubi asor pote Bagisa Dubi ke lake thek lor lo lake PGR ardo cha dilo lake a documents lake dokong lo
la pen la Sonjoy Chauhan and 242 others tum Guwahati High Court long case pidam lo la so bang chingsai lo la pen February achiklo cricket homor ni 13 February 2026 ar ni bangke order nang klang lo la so order long ko pilo code atum kaning je la so lam bang le ile tum langdam na la sidak ipu bang la hello this court is of the view that ends of justice will be met if this writ petition is disposed of at this stage without issuing any notice directing the petitioners to submit a representation with the particulars of the land stated to be under their occupations along with all relevant documents to substantiate their claims before the respondent number 6 protang te lage ARO lo hokpet bangke Guwahati High Court pen ipu bangke non la Sonjoy Chauhan pen ke chenglok hala bang pharo hini ra plikebra hini amuni ra tum ARO asai hem along alang nitum damsi longli a documents bangke cepak lang dam thek nang po athila so Chauhan amuni ra tum Guwahati High Court long case ki pidam ke alang litum ke dobom along le ke lake PGR along le kali pusike si pidam lo mati asi PGR along le kali pu kosom se alang litum ki pudama la so bangke alang litum ARO office along alang litum a documents bangke long le a documents bangke cepak langam thek nang pu jo la halo documents ke lake PGR along le kali lake pu bang pek langam thek nang pu la so apor ki pie kwan lo ni thong ke bang bong de the petitioners must submit such representation with the land particulars before respondent number 6 on individual basis pulotang de la tum la bang pharo hini ra phlike bra ke thomatum chingrum pet si hala dak alu chi thonam nei pu bangali la dak bang ko an ma ke si pidamatum anu tinta inut nutusi da dam nang po ame thang pharman se alu chi thonam nang po ang to chi pa tum ben si amut si pidam nei po lam kali individual basis inut nusi dam nang po individual basis making respective claims against the land under their occupation. If the petitioners are able to submit such representation with particulars before the authorities within a period of 30 days from today, the respondent number 3 and 6 shall examine such representations and pass appropriate orders within a reasonable period and preferably within 3 months from the date of submission of such representation. Before the authorities within a period of 30 days from today. 30 days from today. Today 13th February 2026. Within 30 days 13 February pen ni thongke bang bong 13 March ana bangke lasso ake chetum ARO asai hemalong alu ka che thondam ji phan ke apor bang pilo la so phi ke apor ke avelu leke la hokpet ke sita hala so ke chi tumbang alu bang ke chethonam thek thek lorolam lo sta piniar nian ta karbiang long autonomous council asai hem pen hala so ke chi tum alu pidam thek the ma pidam de ma thang nat tarar pana pa chini velo puwa mat si pang ting sang mat si thang che charon de mat pu na pang ting prang biko setanil tom birta kalong no teng pro tang te inut nat ake cheta alu ke chethonam thek thek khang jang lo pulotang te lake PGR along le kali puke alang litum ki puji aphana bangke archak chelong le derlo mate pu thek the derlo ke paklang thek the khang yang lo ante laso ake chetum lake PGR kali pulaso ang thek labangso approve jong si peklang thek the pulotang te kopi lo man po nili la order bang non lang thupo till such representations are disposed of by the respondent authorities shall not
proceed to evict the petitioners who had submitted the representation as permitted by this court within the time stipulated herein above. Halabangso akichi etum la court pen kipi apor angbong alang tum alu chithonam nang po bangke court pen puet lo si hala song bong pen bangke hala song bong bangke Karbiang Long Autonomous Council etum eviction bangke claimong lelo ay ni thom ke bang bong bangke alu chithonam nang po apor pier lo moti Guwahati High Court pen bangke la si hala song bong bangke Karbiang Long Autonomous Council pen bangke eviction bangke claim long lelo sita pot hedupo if in the event in spite of the liberty being granted by this court the petitioners or any of them do not submit the representations before the respondent number 6 then the respondent authorities would be at liberty to take action as per the procedure of law. Accordingly, the matter stands disposed of in terms of the above. Lana por piderang bongta hala petitioners atum jongsi alang atum alu a documents bang jongsi chethonam thekthedet chepaklang nam thekthedet polotangte an par ke lake Karbiang Long Autonomous Council ari dengsi dulu kopi action ma NG ma ke ladake Guwahati High Court pen ke thang natta ke kham khe dunji ode ke khang dunji Allah ma se abelo lake chepaklar da khangyang lo lake Julasi Guwahati High Court pen la swa case of futhak alamrai pi et peklar dak hala swa kechi tum alu a documents bang chepaklang dam thek the pulotangte mate chepaklang dam de det pulotangte Guwahati High Court pen ke thang natta Karbiang Long Autonomous Council pan ke khang dunji alam ke avelo pu peklar dak aphita ilitumasi ema bangke la so case ke juje lang chingsai bom lang pusi rara phanang than bom lang pulotangte ilitum ko pilo ningkang ke de ning masolam la an chubai ning marara phan lasi nili Karbiang Long rara phan kachuniri kang tung alambang la hello ho ilitum ke do ke democratic adet si ke do don marli atum ilitum jungjung aphan chema thadam inut phan chema thadam polotangte nilita ha so PGR pen ha tharle non tharle nang tum ning hanglo nege ancholong bom lopot nege reng bom lopot nege hendo joy po pule chema tha polotangte anutin la pusima tha polotangte lage itum ke vir de khyang pologe nilige thela ma juver ditilo ilitum hem chu boche po osomar am hang pa thek po hala bangso osomar am hang pa thek ke kupi phan se hang pa thek lo mo ani si da Karbiang Long alo kichi ke be tum nang pa pleng hetamat be ha be par pa charai thai rat charia ja kong pa charai thai kadok ka be ja kong pa charai thai mat ilituma khe phan nang pa dong re nang pa dong sisi ilituma somar aphan ta ache the pa bangon e set ka pa chen nek ka pa holu ji phan se tum hang pa thek ma la solam bang munti dam tha pinia bangke asap soilitum ichi thege bang ang krak dolang ingthin ka chepa theje ang krak dolang ko mat ne phan longli nang pipe phelang nang pipe hong pen wang ko na mana tum ladak nang chepa thegri ladak ne tum phan ifu thak nang kar donji phanang bor iri puitum kaning ji hala bang so ang krak asap so dolang te nona teng si hong pen ge bang tum longli phelang na chirai thip nang do head polotang te nang anikan wang se aphai nang ge bat polotang te mo ilituma sumara tum kopilo ge man po khala solam bang munthilo mailitum si niligi po bangke non akai ke nang li ningkang sam la pe ningkang sam se alam sarkar aphan ka che than ji acha tai dopik la so a Facebook la so a Instagram la so a YouTube acha tai bang ilitum avar sai enang po ilitum la ke ilitum kang ne ka han mi ke lang aphan pin chong chot la pen kilun ke kan aphan en chot po bang la ke chok chilun nili lun non kan non ingnek non nili la hai khang khi pima nang tum ke claim ke dam ji kang ne kang ni da ke nang sot lo la ke ilitum akai ke la ke kai ke pata sik pot serious lo ke un imati di la bang chok lo
sita ilitum e prangki sungji Allah ma phutha ga bang non pen itum anutin da ningje je plotang te itum ki sung lage je pa jogon ilu lage sinili ka chun ngri kang tung bang ke ajha ka lam long itum thek lor alam long bang itum ningje ning ilitum ining ke jang je ilitum ning kang sam se alam bang je paklang ning lasi non son son a case ke lage Guwahati High Court pen kang sai pe klar daga phi Guwahati High Court pen pe klar daga phi Karbi Anglong Autonomous Council atum eviction claim ke da phut thak ke anu tinta ning kang sam se alam bang chi pe klang tha pu bang ne li pu athe democracy long ke rara ja kong thepik pusi pulo democracy long ke rara ja kong thepik pusi dai tum anu tinda jong si ningje je itum ning ki pungla mang jong si hong na pe bar be express pre pulo tang de la ke sarkar along ke pressure ke dam dilu lage nili nu ding ye chot kuma ne nu ding ye chot putang de la ke dam dilu lage lasi kumar ne ke nane dharna long ko nane rally long ko nane procession long ke ledun uni de ta hai hema ki sung dore kupini sai dore ta hai setame niligi pui bangke non ge internet a kai lo ke la bang so internet long nan tum ningje non po bang lo mare tok noi ke tok nai bang la lo Karbi Anglong Autonomous Council a siye ma phan ge rat sikang vai la pen rara kari pa pleng nangi pen non so na so PGR eviction claim nangi puke komat akar BC komat Anglong asosi eviction claim nang ni la bang so PGR lo pen ke eviction claim nang ni pu komat ni ningje bang duma jokta ningje bang lo la ke che don sarlo 2024 aning kan dak arboreta ma long Karbi Anglong alo ke thekere ke doan song ke doan achu ara ka mudi doan phan hang thai la bang so dim long ka ching vai ho sila ke che kroi sarlo inut nata eviction claim nang ni pu ke ningje ser bang avelu ante la ponche don sara phi kopia poche Karbi Anglong Autonomous Council pen ke eviction ke claim thekte darlo kila so alam bange tum rat ben jong si do clip ar juji putik mantu lo claim pologe isila maning chibi nei sarkar ke rara tum kuan ma kachito rara tum kuan ma aning hang chepak lang la am si alam ar jupo seta kumar ne inut bahini ni chot potang lage sarkar ke lage lam ar di kin an ilu lage na solam bang lage chini lor sig milu lasi kaning ji a phai bang che pa ong nang po non ke laso a kodalam ni ligi phudam re the bang la lo laso kod kang sai tang te aprang ta Karbi Anglong Autonomous Council pen eviction claim me po the bang la lo hala dak don suri hini lekkaya muni do don suri hini lekkay pen anu tin amarle hada Guwahati High Court long case ki pidam thaila pugoli meti to hala case ki pidam tum han mangeng sai bom lang po hala so ta eviction claim no dak lo pulo he sitala case ki pidam de tum da do mati hala case ki pidam de tum phan bang people Karbi Anglong Autonomous Council pen ke plum threat ke people lo eviction claim threat ke alang tum che tha ka thai ave amut pialam bangke si ama ke hai tuliram rong hang la pena sama chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma tum bangke la so a PGR along lelong ke do ana ke che jasamet pet bihari tum phan bangke vote bank se ke pinchong masih asam angkang pi ke dak phelang pi kheroni det polam kali la dak bolong ko maji pen chenglok ha 300 kia bethe be tha penangan ong dung dim bangke bihari tum penana aphai do la si la dak le ka thar le lo pulo tangte jasamet pet alang tum sarkar BJP kachari along akasik sak do kokna vote long le det na po hala so ko che phire ka chi thirik se lang do eviction ma claim he de la si la ke la pen longri phan le pa the kali alang li tu bangke ame thang ang hoi ame thang aja kong phan si anni ka pa the hala phan si ar di pi pu bangka la ke klar dak lam no rara phan si ke pa the pu son te pini alang li tum a vote longi ma long le ma po ala ma tha the pin si konat ma eviction ki claim ne dim ke claim de je polo sita claim le dalo la hello pen nili ethe lang ki puthu kang tung bang do thula ke dam tang jun ke thomarni
June ke thomar ni la soning kano 2026 Karbi Anglong Autonomous Council pen talks nang ke hang made kaching ki kaching wai phanang ke hang dolo la so PGR VGR election puthak hala bang sowar ni si ama ke hai tuliram rong hang penangan ani ngi chipa thidolo alang le si mai da chari pon lo mai chari pon lo la kache songa songja po songja pitum phan kupini lam pen kang check ani ngi chipa thika do be asonita si kupi po selang ni la pon ani ngi chipa thire lo ani ngi chipa thia the bang ke alang li yalong lam boy ave ili karju lam ili kachini kang tungalam alang li phan pulo tang te alang li hin pen lam nang ke voi ji aphan thang nat ta ve la pen eviction ke claim ji alang le tum ka che si ka che dang thang ta ve amasi moni tum ke la polo ke tha ka thai ve lo lam ke voi dun ji thai ve lo pulo tang te aning si pa thita bre la si alang le si mai ka chari pon tulira no hang ke hai mai ka chari pon long a phong aning che pa thi ko mane phan kang che ke ther ke ha pe la ke lam ki mi ka li lo he seta non het jong ta mila sonan aning je pa thi a posi non rat phan thanang kong lo thita to neng chek lo seta hala sor ni ta si ma ke hai la pen MSCM do ana phan ta la sor ni ta ni nili ne to ma hin pen karju pe klar dak lo karju bang la hello Guwahati High Court pen moher nili kapinpur hala so order la so order a phuthak PGR akache song atum la so order kelang pen ka chini kupima la pen Karbiang Long Autonomous Council tum la so order kelang kupi si ka chini ma ili tumang bong kupini ka che prek dolang ma nili tuma ka chini pen council tuma ka chini kupini ka che prek dolang ma pu la so ni tar judak lo o akache prek avelo eviction claim no pu ke thang alam ta velo pu bang klar dak lo si ma ke hai mata ningjelo Ladakh ke Guwahati High Court pen ke thang nat akham khe ta avelo thang nat ta eviction ke claim along ke khang dunji alam ke avelo pusi la sornita charju daklo pe klar daklo sita nona bang ke eviction claim thek thek derlo ama nona bang ke rara phan alam ka che palam dunji phan tawara che pekji phan bang ke subjudice tang ho lage Guwahati High Court lang sai bom lang to eviction claim no to la hai si mane patherud lo Guwahati High Court long case do boma joini si eviction claim no dak pujong se alang lipat heji pulotang te karju nengelam do thulang VGR along le pudam no putang de ha utor borbil hawar ke hat a LA arlo hala bangso VGR along le long ke thanga case ta belu sabju dis ta kalilo thang ta kalilo ante hala so dimalong e kupi pos eviction e claim e kedelonte tuliram rong hanga ke hai kupi ni lam voi do madak Assam Chief Minister Dr. Himonto Biswa Sarma ta la so VGR along ke eviction claim nang jipu nilitum ka pin pura hot Chief Minister mata thang ta ke kham khe belo le ta ke claim melu poning ji banglo ante chong holo pin yer ni na claim ke det kente pipot lo thang ta ke thak ye thai ave amut pia bang ke eviction bang claiming tungti jolasi la ke party alam kali delu la bang ke non ili tum long ke party alam pen si party civil lo polotang te ke chok chi alam anta che donun thai po bisar mati di khele vir dechita che donun ponege non BJP long ke do penangan according jira tum phan ni lining ke oidam polam kali ke jong polam kali tuliram rong ha ke hai non lam chobai det la ke court long case lamrai pipelang put non chobai det apian ta BJP long ke do tum an ke la ke do clip po mate che don net po malake ache don era tenglo lasi BJP asong long ke do according jira tum nangli tum to rar acha tai long bang ke la ke tuliram rong hang chobai det po bang nan to mening no dak po lage manang tum gening ji hai det po athinang tum to methang ko pini athedu po setamen nangli tumang kanglong la BJP a party ang kanglong bang ke la bang na tum chingwai nei la tum nang tum ningje nei laki
Guwahati High Court be non la solam rai pi era phi ke ilitum non ke eviction bang claim nang po ilitum asi yam da ku pi sila ka chak prong lang ma ku pi sila lang ding lang ma pu ke nang tum party ang kang long bang chingki ni solam ke athege non pini pe na le eviction claim pute kumantu lo claim lang ke pining na claim muning na claim non la ningkan cap council cari det afian nang tum eviction claim lang pulotang de mantulo claim poke non apong election nang tum pathuli po la soang hoi jong si long tu lok sita claim tu thi lang pulote kumantulo claim lang ke mantulo claim lang ke mo ilitum vir derap sima mo ilitum jut kok jut mot bang nang dong rup bang nang dong rai nang dong si nang pi jut mot apia mai claim ke Nasin nili po bangke BJP asong long ke do akorte ingjira tum nang le tuma party ang kang long ningje tha to nang tuma mo chiningje tha solam ba non ke Guwahati High Court alam rai piat lo pot eviction bang claim melo Guwahati High Court pen thangna ra kham khe be lo po la ke claim nang po pu ku pe po lo la ke ningje hai de tanya the ku pi lo do lang ke si dono tum raba tum dead long ri alam che thandam lo pulutang te anu tinta kama thanga parsik ye kanang parsik nang ye kanang so nili pudam ver titilo kumane tum bange le politics alam ning hang he politics alam ne kachi jok dun nang yi mate kaching ki dunia kanang ape pumatha detta hai sita la soa politics hello la soa joine hello ilitum vorenga varsai ke long le la soa politics a joine si ilitum choklem choda mathaya ve la soa politics a joine si ilitum a det long ri ke virang lo non che thai than le rok lo Karbiang Long Autonomous Council a hemar lo anta non pini komatne ACM komatne IEM komatne MSC komatne officer atum chepo chero atum ansi la dakke la so sakuri mate la so boreng war sai ke long cholo aka prek atuman ke nangli jong helet thek re thom kep sitala dakke nangli adim che long de people lo ke la so politics a joine lo ge mati merit basis ke thek ateng sikang wayo thek mu chotlo tang te aprang silong pola so phit kumat mat aso teng si pipon po puge kali delo ke lage si komane tom si phochiro lo tang te theko thek tenung gi pilo po si bang juilo la so hom kuman tu lo chilar po lage la ke non atum fansi lage bi bom lang non la son rada phan ke thekere ingwai be pin pen amethang adon ara patum phan an kereng aba sai pichor pen ta che chak dun prong lang dun ding po hor bak dun bom lang po lang telege che lar lilu lagi la so ting dam bom bo lagi a theli po hor bak dam po tang lage nang li ke deng no ke accept lo lage chok la son le dam bom ta chok la son le klem bom ta chok ni ning oi e po nang li po hor bak dam lo ke ko son no che lar po lage nang li ning ke phophe lam nang li ning kang sam se lam nang li ning ke jang je alam masin nang li sepak lang clip pute ko son lo so a council ka chari ko son lo chelar pologe chelar li lo lage lake non sarkar pulam kali moani si nili le ka chari ang hoilong to dam kok sita nili phanda nang punang pologe nang li ka chari long chok chelang la dake li lang pu bange nang tum sepak lang nang kok pologe sepak lang clip criticize se ning kang sam selam je paklang kang sam selam paklang klei pote ko pulu lage si don tum ra tum la bang so cha tai pen komat ne phan sorsa nang komat ne phan punang jong nang pulam le nilia hoklam se pudam lo la so a PGR along lilong pen eviction claim jima claim ma pujong sinile panang ar ju purotang te nili puji ke la hello arona hormu ke amethang thur flur si claim ta relu aron ta dolo order ta dolo
sita ke claim je tum claim pulo tang te laga hala aron ge metang thup ge eviction claim am dilu nili pangbar dam vertilo no pake arso edamar archung ko tang te lage hala ang nam ge metang no pake metang thup ke panam dilu mati la so no pak reset posita ko marne odam dong de tik mane panam de tik lage ang nam ke lage che panek thilu lage la si aron dokoklo order dokoklo puoi phitsita ilitum rat pen si eviction claim serak non pu jong se ilitum elam theje paklang kle pulo tangte sarkar longkang ni tungile claim kle lage la si ha nangke cheng pen koson ma rat ka cheto la sona ka cheto bangke ilitum no akanang sot ilitum munthi da munma nilitum ke koplia constituency ar lo sigi dolo la so a PGR along le ki dokok a join ne pen la dak bihari tum ko ane a phaila dak do det a join ne pen hala dak ke pini koplia constituency long bangke kar bie tum ke daga minority si manuna hala dak deciding factor pulotang te koma da phansi pahaiji ma koma da phansi paremji ma pul hala so abbe ke oddong ke pini dak bihari tum sila ke abbe oddong lo kar bie tum kali delo na sorum bang che chak mesen ma domesen ma po bang nili gajung tung ke Pawon Kumar sihada ke kopli pen kenang haider lo hala so Pawon Kumar akeng ri long kar bie tum dam si sai kacho claim dun sonang pitha la sonang wan pitha e dan rabon tha pu hala bihari akeng ri long ke dam pen kacho ning ri dam reng me sen ma pu bang che chak me sen ma ili to makeng ri si wang ning parlin nerlo nili pudam verti lo ke ningkan ning koi thongke ba frang ke konat ni akichi tumsi karabia rong wang po voi jon bagwan po longli adhin pitha sok chu elang mo che thak na pula dak kachu ning ri phan wang wang tan nona bang ke ili tum dam si hala so akichi ke bia keng ri dam si non ke chu ning ri dam nang kok non ke reng misen mana so lamba la hello lapen non indut bahini pini nangkar juye sondo pulutang te neling hong chet po la nangkar juye lam the darang tok donik den la so long bang neli lam on an bang kenang pak la donji pan bori pon po pen non li ruithule thot lo la so court pen ki pi order jong si komane tum cholong ne khedet ma ke langang tung do pulutang te nang tum nili messenger long nang tum WhatsApp number nang pidan no nili hala dak PDF bang nang loik dat po munang tum lang dat no lapen Jitu Goswami kaningje phuthak ta ajha ka tum nang arju jo lage Jitu Goswami kaningje phuthak lo tang lage Karbiang long pen nogong a hoyalam po Karbiang long pen nogong a hoyalam a phuthak bang nili ka pakla rang tung la halo la solam mga chini kanang sot morning ka prek sinili ke than ka paklar bang paklar pa me posta nona bang asap suning je phrui po ong dung atung bang ke atumi dik alaman si chini chot jasemen 1951 ningkan pharo kreser kebra phokya bai sia ningkan United Mikir Hills and North Kachar Hills mane la Karbiang long non akar biang long pen dimasau hala surke Mikir Hills pen and hills posipulo aso ke chingrum pelang hi sibela hala so district ke senga hut nogong pen along le sapsu la pen sipsagor pen along le sapsu pu en endun chat pen sil a district ke seng pu alam the a phurki molong do ko ma se lan se ni chot la ke rap jong chot kali manghume me ilitum Karbiang long Thomas Council long kachari tang atum elected rat kang bai tang atum antala se ningji nogong pena sapsu sipsagor pena long le sapsu wan si ilitum ke ilitum long ri ke sengpo lapu an kachini ne pulotang te rat acha tai long ge ningi de ning pulo nili ko mase ningje mage pomde de po emithang kar bitum lata Asi kachini na inge bangke nogong pen sipsagor kumantulo sengke nogong wa district
nang ke seng ke lake nili ning ke do teng pro tang te lake ningkan pharo kren ar ke pra thom ke pra hini 1832 lo ta punon ta lake British asor lapu north east ana thu wang et a pc nogong ke seng kupie posi nogong ke seng ma pro tang te nogong ke seng I ke alang tum kachari kachalon isi ke joy keji phansi ke seng cho ante Mikir Hills matang te nonakar biang long Mikir Hills ke ante la nogong seng der phisi ke doma kalilo la so nogong seng se prang pensi la so Mikir Hills ke doerlo a British tum wang ve prang se so Mikir Hills ke doerlo seta a phi bang kupilo ke mana bang ke alam ki gnala na klang bang ke nogong seng der phi hala Mikir Hills aphana bang la nogong arlo ponai ma ponang ne ma pu isi ka chingwai dolo na phi ponang ji arlo ponangi po the bang la lo isi kachari kachalon na long a kachari kachalon arlo jong si dolo la thoi na jong si pon lo plotang te asap ko pini ka ching thur doji pusi hala ka chingwai tum bang British tum ta kroilo amala so joy ni si hala pu thoi na thu mate nogong arlo bang ke ajhak la Mikir Hills mate la karbi tum long le bang ke hala pu nogong long poncho ne partially excluded mane partially excluded plotang te ang tonakar biang long le hala pu nogong nat pon thai pokoli ajhak along le bang se hala pu nogong arlo pondet polam cho kachari je phancho lata pulotang te ha aphi halapu nogor lo ponder aphi ge India ta hemprek chelong lo India ta independence long lo jat lo amethang a sarkar sidon ke chichari po a British tum hange non ke kar India pene katerek lo ki phlung lo pulo tasila ana phi bangke India ta amethang det che seng lo la pen hala suhut ilitum ta ningkan pharo ke serkera phokya bai siana bangke a district chelong don lo la si hala district chelong thu hut ana bangke hala pu nogong kapar lopon along le bangke pujiban sonang koklo nogong along le ke van pokoli lo lage hala pu nogong arlo Mikir Hills ke pon der along le ana bangke pu karbiang long kachiban sonang po polam chot mati lage la sila athak inglang pong a phurki mo chini choramat ha nane nogong along le van chom thau sip sagora long le van chom thau pulason la athak inglang pong phurki mo chini pen ra phan kapamang hu aning pa bialam bangke ni der nei la pen hala so jitu goswami tala bang chini pa me nei se hala jitu goswami bang ningjelo ante ili tuma MLA tum bang phodo la bang pho a MLA tum ke people dodun clip ke Dakar biang long arlo ke kumarne phan kang check kumarne phan ke ther kumarne phan ke hap kumarne hem thang pupelo la party alam pen thang la muni jong da chutulu chot atom phan ba ke a hem dam po ke ther dam ke hap dam thang pupelo nitum party claim ra pera hot Moses rong pi po a hem dam si mohon tiso ke hai tum tuluran mohang ke hai toilo mohon tiso ke hai tum bang hadak rong pihem dam si ajo si ke nep dam ke teng areng pasoda la ha helu ma thek ilu tum gente la me thang bong che teng kheng thek chot la ke jok la ke hero pu nang hok bang belu logi me thang khe ban che hai un chot la puson akang tang kang sak la pusona jakong la pusona power ke la ke chok der lang jok ta la ke nang ru bang ve jok ta lage mira lek nang pa I bang ve lu lage a hok pera hero man ji polotang te pini det long ri a phuthak pini a hoy alama phuthak la pu ananga teng kheng jitu goswami hala phan lam voi piun thato tum hai he mati do clip mati in nut it he beng ning je bang ve ju la puson abang fu tum si pini MLA nang man la pusona bang phu tum si pini CM nang man la pusona bang phu tum si pini MSc EM politik pulo lage rara phar man ar jab hai hiset am moyari pi ave set lutang de rara phar man
pini elected ke man ke la ke isya ko pai ke lang nu pusi la ke pudam nang kokpo si don tum ra patum nilipading o ingtung telo onda minute flick kep lo yo non minute kep bak ansi nilithanik chotpo ilitum kang vai pu bang ta ka charlie nang ye kanang sot nili non ta lam the pale dam rok po ilitum election a hormu mang chini pa me nang la rat a pharman kar jab amunit komat abang thu phansing vai nang ma tang kring nang ji alam chini nang ji ning ji hai nang ji pen rat phan ka ching hon thek amunit nang pu bang ilitum ka chini bang kanang sot nili pudam ver tilo la college along a election hut pen si litum ke dak pen masi a ke chokche dak pen masi litum ke tiku galo college election along pen masi kese election pen chenglok college election long la union body election long pen masi chali neng ilitum kona lo kelet ke pulutang te nili thegolong bomlo difu government college union body election pule punon hanelitum Guwahati KSA GKSA punon ne ong dung la son la student politics la sona ang deng along election along tame ilitum ke komat si ok nanga pe chuma komat si ananga pe chuma komat si avar sai nanga pithek ma komat si nijir poma po hal hai hui si ilitum ke kelang dam dam mati komat ne candidate mesen sita Rara Farman claim pitegi students to ma Farman claim pitek G college Farman claim tek G pomunit tek lor sita e pan ok nang pichuche anang pichuche pulutang de hala pan mang e tuming waing tungte la sian ke MSc election ta ho MLA election ta ho MP election hot som sona bang ke ha rong along chongda chutul chot arara pan ge li pulo koidam poke ilitum lo charlie thek muchot chini muchot kamata phar thek muchora tumning si litum mesen asongja phanitum ingwai dun thek the college ang deng long ta pulo tang te pulo lake sinili puke vote ke joka charli nei ke college ang deng hot pe charli nei hala dak pen masi ning che ber thek nei atheni li phan pini ok ethan thani ber ang pe chu chita ni li kai thi dori e mati lake nili phan anang pe chu ok nang pe chu ason jar hormure nang pa chu chita ni li kai thi dori e la pini cholong po penap gabelo lagi e pokolo kang jirlo si hala iltum college charli voy ang deng hot pense kamata pithir thip nei nili mesen asongja phan langdun po lam lun ta thek rara pharman kar jabje ning ke hang ra pharman kaning je ye phan alang long katengkai do mate ning je hai arjab hai puam munir phan la pen alang li aning kachingki ka chithan ka do mesen pola sona bang pu phan itong vai thek nei hala college ang deng hot jong silu ing vai thek lo pulutang te la so bangke mo akit hiang deng council ang deng punon MLA ang deng punon MP ang deng punon ituming vai thek puloke la bang chali kenang so penang ana comment rang lo nonda BJP ke claim atom ke lahai lok lang yo nang long kopilo do ke kopilo nang le ke long ke nang phanang so plot ta ho lahai lam lok lang na comment se ni ke thek long na kamat ha bang chelar le lang na BJR lo kichi tum dui do non long le phelang cherai etita thang matha ka sik kisung ave council ang hoye cherai dun det ta matha kisung ave beha bepar cerai etta thangma thaki sungave contract akuti kuti komane komol jen dang komane pongkos jen dang komane bhandar dang komane agarwal dang po tumang cerai don thai sitala BJP long ke claim akar bio inut bahini tum ke thang kama thaki sungave la thang siksak se la party alam bang apolo lu choklo la so alam pen bang sile tungki wingwing bong bong la so bang itu mi thang bong si jong long na po lan bana tungki krang la chela hale lang no anta la hai long lo kele da dim bang ke
Asi paning je bom nang le thang lam pe he mu the ne li pin pur bon nang kok lo alang li thum ma ka ma tha che lar le lang ta mi alang li tum na ki puang tung bang la lo nang le tum hada ke claim dun pe nang le tum ko pia contract lo ke long un ke ta la haya pongkos jen la haya komol jen la haya chiranjeev agorwal ta man ne tum ke bang long bom bang che bong jok plot bang lam ang jong jok plot bang reng bom lo jo minit plike bra follow non minit pho an sinili do chot po minit follow teng par ke laso live ang nili pajut po PGR arlo akechi etum phan kathar le ga phiram don marli etum hala dak ni tum ki pojir ding piglo hithi kulat inkir non la pen hala dak sai kitiki ka dogwe to hala ahem tharle thek the aprang ahem parure aprang la alang li tum la haya ke che tum katiki along le nok sok theng the pen ke cheng lok ason katiki hala he along le along bang inkai thibra patiki long le det non la pen hala dak hormu hortar ke jor bang ing tonang pong mate akulat ingkir nang popula anak klem telang hal dak thang nat ta sarkar pen ke klem dam thang ta ang thek chibi dam de ke klem bang kopilo klem to bang ke সরকারি গাঁওবুড়া ইনুত বাহিনী আকার বিয়ে তুম দো হালা তো মেন ব্যাং পতে থানলো লান পতে ক্লেম দেখলো কার বিয়াং তোর মস কাউন্সিল তো সরকারি গাঁওবুড়া ইনুত বাহিনী আকার বিয়ে তো মেন পতে ইং থান ঠেকলো না পেন ইসি নিং চিবি নিং লাম দোলাং nang tom salam maning chibi ikta sar the phangchu amen ni lipin pulo tang tang tum ning dota hai la so PGR along le pen chelo pike kalilo ye tum ka Charlie Don Bosco school kheroni adung manlo chiring kore se long le long pen hala dak poromanando bhagot pen dak don photrok bihari tum phan tharli nangi pu rat hang jo pen rat alam la am si ning jelo pike arjunan ko lo tharle flot lo amat la dak akasik sakban kopilo council pen tharli dam flot lo sitame la haya kiche tumbang ke hala dak adunga ma se ko hem chi kim chu de kopilo le do lang ke ka tharli puni ili tum ki pudam bang ke la haya kiche tum phan kar biang lawang pen ang tan terek nang po la dak kar biang lo si do bom lang plute kopilo ili tum long ali do lang ke la puing thum do lo la puing thum bang phi plot lo medal lo puwang thu oi poteng lo akisu chi chak nang ge sivel lo ge la si kar biang lo ton mas council ka chari etum ame thang along ri phan pupilo thang ta ka chema thawe det ma si ya ma ki hai kupilo non ke nang lang ke a hem ta kuti pharu ini hem chi kim long er lo a bagan talang chiri suri lang chi kim er lo wuti talang si joro er lo chulang ka khir talang si joro er lo pirthe a beha para charai er lo contract ta kuti la so kache enterprise wa men pen la selang li si kuti contract ta claim war er lo kupilo ke nang lang kalang li rada phan longri phan le rai kom thek anta non ke kereng awar sai do anda kuti talang si rai ed beha par talang si rai ed lo longle phelang talang si rai ed lo la pena bat ted long rita nang pa vir thulang polotang ten par ke lage kupilo pudam pologe ki puye thai se bedel rara phan ka che nek thek chot amunit lo pusi punang kok po
to non bang pijut na si don marli tum non kijut ji alam bang non kijut aporan bang ke nilie ha nang ke cheng alam se nili ruithuna kokpo ki athe ki rep nang kokpo si don tum ra tum nang tum klar dak pen chini non PGR VGR along le aphuthak PGR alo ke do akeche tum Guwahati High Court long case pidam lo case ki pidam ke la puhelo alang li tum ke do bom along le matela so a PGR along le ke la ke PGR ka li pusi alang li tum Guwahati High Court long case pidam lo ta Guwahati High Court pen lamrai piat lo pining aningkan thang achiklo mate February chiklo kreke thomar ni Guwahati High Court pen order piat lo order ki pige la helo lahaya ke chetum PGR along le kali puning jelo pot pen kali puselang litum court long case pidam lo pot alang litum nona bangke kar biang long autonomous council angkang long kido ARO office mate circle office along lahaya ke chetum damsi alu a documents bangke alang litum paklang dam thek nang po kapaklang thek nang ke la lo lage PGR along le kali pu alang litum si alu che paklang dam thek nang po ni thong kep ang bong within 30 days sitame lahai akona mana ke che ke be tum ni thong kep ang bong kali lo alang litum chiklo joni jon thomang bong anta alang litum thang nat alu ta che paklang dam thek thet lo laso alu che paklang thek thet lo pulotang te Guwahati High Court pen ke peklar dak lo jong si lahai ke che ke be tum ARO office along alu che paklang dam thek thet matang te alu cepak lang nam de det pulutang te Guwahati High Court pena bangke Karbiang Long Autonomous Council aphan eviction claim ri puki pudunji alam ke thangnap tabelo matang te ke khang dunji alam tabelo ke kham ke dunji alam tabelo po bangsi Guwahati High Court pen ke cepak lar dak lo sila an klar dak apita lahai hui along le a documents bang lahai akona mana tum cepak lang thek thek det aphichita Karbiang Long Autonomous Council kacari pon ke Japon abang pu tuliram rohang si ya make hai la penda kacari a MSC ke do ana tumanta piniar nianta ka tharle mate eviction asayang deng bangke piniar nianta claim thek thet dat lo claim thek thet an parta ra pan chobai lang anta la hello si ke jutsi chuning ri lo ra tum ang tum non klar dak pen chini lo pot nangli ning ki pungalam nangli ning ki jangji alam tuliram rong hang chobai deda pot la pen eviction ki claim tekse deda pot bangke anu tinta rat achatai long bangke nangli tum ning ki pung ning jangji alam bangke tok vek nangi ning je vek nangi a Facebook non a WhatsApp non Instagram non ko an mai tum non social media achatai ko an ma ki dolong bangke tum tok nang bol la pen ning je nang po lake nili farman kali nang li farman kali ilitum kadok be farman lapen non ke wang ji itum sumar itum obe kimia farman lake kali pulutang te ningji hai he pulutang te itum ki bidet khangjang po asi pining we la life ke wang ang deng long nang ke lang dun nang achi to dun abang phula pen abang fike do anaphan nile ningak long sipen churu dom si pining we live ke bang deng bangke pon sing ton koklo kardom kadok beta domi thak me ang tum okpran ni phun me pen ke dolong je phan sini te hin pe he jumi pa jersey lam theng ton koklo kardo